benihlola khona iy'ntombi inhlonipho yazo injani towards onomehlo nabanye abantu abadala. Mina ngokubona kwami kulesikhathi ngisasihambile kwamakhempu ukuhlolwa nezinto ezikanjalo. Bengibona iy'ngane ziyabahlonipha onomehlo kodwa babuye bashawe ukuthi abanye bagcina sebebathatha ngazo ukuthi abangani. Sebengayinaki into eshiwo onomehlo bangayilaleli. Abanye bayilalele ngenxa yokuthi into basuke beyifundiswe emakubo. Ekukhuleni kwenu njengoba nibangaka nje eziphi iziyalo eningazinikezwa ozakwenu abasabancane njenganani abasakhula? Ungenzi into ngoba ubona omunye umuntu eyenza nje. Okwesibonelo ukuthi mhlampe mina ngifuna ukuyoba itshitshi, ngifuna ukuba itshitshi mhlampe ngize ngibe na-100. Wena njenganomngani wami nawe usufuna ukuba ilona ngoba ubone mina kungayona into oyithandayo, ufuna ukujabulisa abantu. Nengakusho koza kwethu abasakhula ukuthi ukuziphatha kahle nje akusoze kwaphuma esitayeleni. Ukuziphatha kahle into enhle kumele baqhubeke bayiphathe kahle. Matshitshi, ngicela ukunibuza ukuthi niyakuthanda yini ukuhlolwa okanye mhlampe silana nje ngoba niphoqwa abazali okanye izathu ezinye ezithile? Mina bengingathanda ukuphendula umbuzo wakho. Ukuhlolwa ngakuthanda ngisake primary. Intenze ukuthi ngikuthande ngabona abantu bezigqaja ngabo ngangazi ukuthi kuyisiko. Ngase ngibona ukuthi shuthi into eyayenziwa kudala angeke nami ngiyizame. Kuyizama kwami ngase sengiyithanda ngaqhubeka nayo namanje ngisayithanda. Kule minyaka ke senihambile-ke nahamba naya kwezinye iy'ndawo okuphi nje nikufundayo kwezinye iy'ntombi? Ngicela ukuphendula sisi. Mina sengifundile indlela yokuyiphatha njengomuntu wesifazane ukuthi kumele umzimba wakho uphathe kanjani nokuthi ungavumeli umuntu wesilisa ukuthi awuphathe ngendlela umzimba wakho. Uzihloniphe, wazi usiko lwakho, uzigcine nje njengento uzophumelela.